O te manatu liman nai Mataʻafa pia patalutalo ina nei tae au mo silafia le tu pasenga pa pe foi le malu le tulu o Mataʻafa ia i le koviti ia o atato whainga malanga ia o mai ia mai fo i malanga tukafu ai mai se ia le pasenga le o tangata whainga goenga whawaitangi o le nei fui vai aso na whapena o na whaiei whai unga kabineta tu sai ma ni tuwhinga whane malo i le pasenga o Minista Langolango ia whapea fo i whaurulunga o mitanga ruenga ia o na ulimita iai lea i se whamitalanga pupu mo le taiala mo le lumana i manui o Samoa ia e lona whaamoe alo i ona whaalau roa i le asua tai au manatu e tau ona whailo ia o le amaua le ato toanga o le tatu whaamoe mo le whaalau roa i le asua tai au o le tūlanga mua o le koviti mai o le tātou whainga malanga fo ilea mai Australia o le na ia tātou tangata na Apia i le koviti e 21 e na malanga mai ia ma le toa lima o tātou tangata whainga ruenga o le aso ana nafi na te ai tua le pasese muli o le whainga malanga lea ua mae o na whaia umai e suenga ia ma ua le to iai se afianga o lo iai ma ua whapena loa ona i tua uma ia e sa whanu fwesea ai mai se ilatou na afia i le usfuru ono lea o le au whaingaluenga tātou o tausi soifua e toa lima na afia ia ua maduia lava i latou uma ua whangasolo mai ia a latou susuenga e negative ia mai o lo whaua o pēr nisi ngā luenga a le mtanga luenga o le soifua maloloina mo le au whainga luenga lea ai e le itea i tua mai ia i latou la ia sa afia i le COVID e na o le toa lima lea o lo tutoe nei o lo o iai pēr tūlanga o le whanu fuesea ia i lunga lava o ai inga ina ia whamauti noa ia le puipuia o le tātou matunu. O le tui puipui le tūlanga o lo iai nei i le AstraZeneca o le tui mua ua tātou ausia le ivas fulfitu te sima le 5% ia mana ia tele le la sanga ua tātou ausia mo tui mua o le tui lona lua ua o atu i le valusfulu iva te sima le 5% ia o le anganga lava e abatu pea le whamanatu i le mamalu o le tātou tunu e tautuana ina ia whapena o na atotoa ia le tātou tui lona lua o le o toi titi lava tātou ausia le iva 10% ia e tātou te manaumia lava le si i lunga o le tātou pasene le o tātou ausia ai le iva 10% i le tui mua o le tui o le Pfizer mo le vaenga lea i le 10 i le 10 tausanga ua tātou ausia le iva 10 te sima le 2% o le tui mua o le whainumera o tangata ua 15 afe paru se lau ma le tasi o le tui lona lua ua tātou o atu i le 7% ua 10 tasi afe fase lau 7 ia e whapena fo le whamanatu ia ma le whamaro si au atu e mamalu o le atunuu ina ia tuli loa ina ia le tātou pasenga lea o le 12 i le 10 tausanga o te manatu o le vaenga lea e mawhai ona tapu e i e tātou waonga
mai o lea ua tatala tatou auna ia whawhaingofia e foi ona whapena ona tulilo le porkalame a soifua maloloina e whaatotoa ai ia paseme te tau ona ausia e lea foi vaenga o le tatou le tuno. O a tatou tui whaopopo o le tui le tau o le pusta i le taimi le nei ua lua afe lua se lau sefululua ia tamaitai ua mawhai o na maua latou pustas o lii e lua afe lua se lau lima sefulu ma le palu o lona winga e wha afe wha se lau fitu sefulu ia i latou ua mawhai o na maua latou tui whaopopo po le pusta. O lo ia i pea le fuafuanga le tatou malo e whapena ona whaangasolo tui mo le whanawiti tausanga e lima se i o atu tausanga sifutasi mai o lea o lo talia nei ia le taunu mai o le vai au mo le senga lea o lo o fesosoni mai ai le malo New Zealand mai e ai le whamoemoe a taunu mai lo ia on whapena po i lea ona whaangasolo ia le tuinga o le foi senga taua o le atuno. O le malanga mai taluai nei o le aso sefulu lua o Februari na iai le malanga mai New Zealand o le pasese na whaanofo esea mai lea malanga e lua se lau fitu sefulu ma le lua. Ua uma na whangasolo a latou suenga e tolu tests i to tonu o le fitu aso talua na taunu mai le whainga malanga lea mai e o mai le taimi nei o lo negative uma ia tests o i latou ia mai o le awhapena lava o na whangasolo le whaia pea o suenga mai o le whanofo esea o lo whangasolo pe lungo o le whaina whawai mo le lua sefulu tasi o aso ia o le whamitalanga le na i tapenanga mga ioinga e winga i tali atu o le tatou malo ma le tatou atunu i le whaamai o le COVID. O whainga malanga ia e pei fo i o na silfia o le e lua lava i tu ainga whainga malanga o le o i latou e toi whaafo i mai i Samoa ia malatou e malanga e seatu e whaingofie le malanga e seatu ai o malanga mo le toi whaafo i mai i le taimi le nei o iana i ele tatou waalele le mai New Zealand ia ai o loo fuafua e leia tatou malanga i a mati o le aso ono mati ma le aso luafu luiva o mati o le fuafua e toe au mai ai ia malanga o pasese malanga mai New Zealand o lo ia i pea ia waalele e tauano mai au mai ia tatou uta ia mamaua ia wanoa e malanga ese atu ai ma Samoa ia o tatou tangata o le tele o le vaenga e malanga ese atu o le vaenga o tangata whaingaruenga whabai taimi ia manisi lava o le atunu o lo whapena o na malanga ese atu mo nisi o fuafuanga o whapena o na Naomi ai malanga ese atu o le tūranga lea ua iai nei ia le tatou usoa malo i tutuila o le tae au nei ua longo mai ai e sefulu ia e ua afia i le COVID i tua i le inofuanga la tele po le community mai o lea ua tapunia ia le territory mai pei fo i ona tatou iai fo i tatou i le laasanga lona tolu e sa tatou iai ua whapena fo i la se whainunga o le whainga malo o le a whapena ona tapunia atoa ia le tunu mo se vai aso ai mata tuina ia le tūlanga o le pepesi o le whaamai ia ma whaatino lava ia ngai uinga ale malo ai mese le
le matanga wenga fo'i o le soifua maloloina e tali atu ai i le tūlanga o tūlai mai ai ia le COVID i Amerika Samoa. Ia o loo whapena fo'i o na mataitu e le tātou i tū ia me o loo tupu i Amerika Samoa ina ia whamauti noa ai fo'i ia le manupuipuia o tātou ia i whainga malanga ia matulanga whapena ia au te manatu i le nei taimi ua tāwhia uma ia whainga malanga se ia toe manino mai se tūlanga ua o ia i fo'i o tātou uso atua oi i Amerika Samoa. O le mataupu e so ai ia atonu le sama ua i le asolua o le nei vai aso sa whai ai se samlinga e whapena ona whatauto ina ai nisi o Minista Langolango ia o adi whaipule sa whapena ona lautomia ma whatauto ina o fionga ia i whaipule na pale mai i a tātou palota la iti talua nei i le vaenga whai o le whatuatua i le atua Samoa Watasi ia po le tātou vaenga po i o lo o tūla i mai e tau aveina le malo ia mai o filifilinga ma tofinga o le afionga i a maiaba a safo ua aveo i o Minista Langolango o le mtanga duenga o whatuanga o le to fai a fai o mabaenga titi maia o ia lea o le Minista Langolango mo le mtanga duenga o le sesio manga ma puna o fai le natura ia ma le pasenga fo i lea o tangata tafa mai o le fionga ia lau matia le sau o ia lea ua fai na Minista Langolango mo le mtanga duenga o naduenga titeli ia a o le to fai a fuiono te nina o lea ua ngadue o le Minista Langolango mo le mtanga duenga o fisotainga ma teknolosi ia ma le ofisa o le fono o le afionga ia mangele se kati o ele fetuna inga o lona tufinga fa Minista Langolango ua se ese mai nei ia mai le tufinga o le mtanga duenga o fisotainga ma teknolosi ma lea ua se atu mo le mtanga duenga o tupe Langolango e vea ma Minista Langolango o le vasenga la lea o Minista Langolango ai o i lautou whaafonga mai fo o lona winga o lea ua taitolua i a Minista Langolango inisi o mtanga duenga o mtanga duenga titele ia i tutonu o le malo ia mai Naomi fo ia fionga i Minista e autu ia ia mtanga duenga le Langolango whaapopo asui ia ua whapena o na whatauto ina le solua o na o se mai eile i le basenga o whaururunga po ofisa sili o Pulenga CEO sa le tātou malo o atonu fo e o le sa maua nisi o whaalinga i nei vai aso i whaiunga ale kabineta e pe amata tuia mua ia se whaamatalanga i nisi o CEOs o le mtanga duenga o ngā duenga o le mtanga duenga o fisotainga ma tūlanga whateknolosi o ofisa nei ua mai ala tu konkalate mai sa whapea na iai se pepa na mai i le pisasi le komisi e pulele au whenga luenga le malo e teo ala tu konkalate whaawau ona ole a uma le taimi ai peitai o lele i mai a ona whanga solo ia le tūlanga masani o whasalau o tuwhinga ia pe ona silifia e taitoli tausanga ia konkalate ia mwhapea ona whasalau ona toi whai ai lea o filifilinga mo tuwhinga nei
O le maula le pisasi ona ua tuai le whangasolonga o whasalaraunga. Ia, mai au ona iei se whainga e whaamautui nai ia ngā duenga fo i le pasenga. Ia, na mai iei se mau e whaile variation toi teu ia kon karate whaauau. Se ia mai ia whai ungo whiwhiringa i whasalaraunga ia o whangasolo. Ai peitai o le finangalo o minista o matanga luenga i e lua eilo latou langona ma ua papena foi ona tatai atu ia i se whainga whaavai a le tatou kapeneta e ao lava ona whaamaea kon karate i taimi e whaamaea ai. Ma olo o iei pea i a sui i tutonu o mitanga luenga e mawhai o na whaawa wina. Pea whapea e le imaea le tūlanga o le whasani lawina o tuwhinga nei. Mai o se whenga whaawai fwoi lea e mai tawina i whenga malo taruai sa whapea nao na whai. A umalore kon kalate i a pele i maua mai le whai unga o le whiwhiringa mo le tuwhinga o le konkalati fau. Na whapena la pala o na malolo ia sui. Se ia maua mai whai unga. Ia wāluar fo. Ia o na maua i fo lea i le mea lea o le whaawau i lalo variations. Se ia whaamai ia whasalonga. O le anganga la tatou kapeneta, ia whatu mawina pea ia le whenga whawai lea, a umar kon karate ua umar kon karate. Ma whaawau e o lo whaamuli le mtanga ruenga, ia le tuwhinga pea whapea e le imahea, ia le whaangasorongo le whiwhiringa o le kon karate fau. O le whenga whawai au tūla, a lo o mai pea fo i le silongona. E au pea ona iai se avanoa mo le minsta e whaatarusanga ina ai le whaawau o se ofisa silio pulenga pea whapea o iai se mafua anga tau. O lona winga la e tu maua le whanga whaavai maua le avanoa mo minsta pea whapea le mafua anga tau. Ia o le mea tonu lava ia e a whapea o le tuwai o na whaanga solo whaasararaunga. Ia, o se poire o se ngaio inga o se me tau o na whaatulanga lirei. Te rei se mafuaanga poire o le atuai e fua na whaanga solo. Ia tatu whaasararaunga mo tuwhinga nei. Ia, o le me fwoi halea o le whaatino ina o tiute mga duenga. Ia, o le ae toi popo, toi whaarelei, matulanga whapena. O le winga lana o le whai unga ani kapeneta na whai mo ofisa i CD i le matanga duenga o ngā duenga. Ia, ma le matanga duenga o whisota inga mata uputau te losi. O le ofisa CD o pulenga i le matanga duenga o aonga. E tūlanga ese ia le ofisa lea. Ia atonu ko e le tau whaamutala ina o tātou whelo inga muli ko i whaasalaunga e whai atu i le ofisa nei. O le aso whaleire lea na tatala ai ia le tātou tūlanga o le whawau. Masui ai i le tūlanga lea ua tātou whaangasoro i nei. Mai i le suinga o poloa ina o le tūlanga o tātou whawau. Nau fi ai male tala ina o aonga. Ia atonu foi o leua manino ungu foi ia tau sunga ele au whasalalau. Sa eise whaaringa na au mai i le matanga duenga o aonga. Ele i umi te le atu ia le abatu e au nei o le whaaringa o le suinga o tato polo inga. Ia ai pe tai watula i mai se whaasirisilanga le matanga duenga. E ese mai i whaaringa utu inatu e tatala haonga. Ia e peo le mafua anga au tūrena e ui na toe whaaui tua ia le whaasalaunga ni tanga luenga o haonga.
ia au manatu le kapeneta e le o se mea le mea tupu e le uma le kuliota o sa whaangasolo ai ia tātou poloainga mai e inga o le nāsu ia sa tau lava i le nofo amtanga aduenga o na whaatali mamata i tū le ia le whai unga i tū inatu i le tātou tau lea. I le ngata la i le tūlanga lava ia o le aloa ia o whai unga whai a le tātou malo. E tau fo i ona tātou manatua o polo inga o le tūla fono fo i lea. Mai e le tau i le vaenga le kapeneta o na tu mama ina ia tūlanga. Mai e tau lava o na mataalia ma tau sisi i e whaururu iai ia mtanga dwenga i whai unga e whapena o na whatati atu mo i le teini. Ia o le esesengala o le whai unga na whai i le tokinga o le mtanga dwenga a onga ia maisi mtanga dwenga e lua ia na o oto momo atu o le bua whamuta ia le tūlanga o le konkalate na whaauau a le sa whaururu ia i le matanga dwenga a onga ia i le o se mea o i lea e fia i tātou i ea tūlanga ai e tau lava i le vainga fo ia le kapeneta o na tātou tausisi i le mamalu o tātou whai unga whai ia ai mai se lava o mea ia a fia umai le tulu e le o se mea le kiti ia ai avea fo i ma whaamanatu ia na tasi lava le mea e tau tu mama i fo i tau ai le se me whaingo fia le whaamutaino se au au nanga stangata ua whai ui ulava ia le konkalate a le sa tula i mai i kofi ia e ui oile ua iele mea ua tupu i le whai ui ia e tau lava o mea ua tupu ia ai na maua le avanoa i e tātou sui uma ia e toto o le whainga whaavae a le tātou whainga malo na momoli lava e fionga i minista i whai una whai al kapeneta i sui nei pe ona o oto i atu o se mea tāwhia ngai lea le whawhia ngai le lei o le minista ma e o lo tūla i mai i tofina o whau urunga o mtana e whau o alo ia ki ai ia ki whai unga o whapea o mai o whai ia ona o mai loa lea i le ta upu mulmul o le tātou tai ala fōu mo le rumana i manuia o Samoa ia e le o se mea fōu i le tūlanga i le sawa i fōu i o whainga malo mai leno fō inga i leno fō inga o lo o savali pēr whainga malo i nunga o fuafuanga e tai lima tausanga o na whatatia e talula o na pale mai ia le tātou whainga malo fōu ia i ulai ia o le sa ngā lulue ane mai se lava i lalo le taitainga ale ofisa o le tanga luenga o le tupe e whapena o na toe whatatia ia fuafuanga mo le lumana i manuia o le atunu ia o le fuafuanga le e peifo o na sasawai ia tātou whainga malo i nofo inga ua tuanai o le fua lea e susolo ai ia ayo inga ale malo atua iona i tūtino SS mai e tāua tele le mawhai o na whatatia o lea awiwi ia po lea po i whawa e whapena o na whai mawainga taulai i tāpenanga wainga SS o le tātou tunu o te ngona I lava lea nganga whaftai I le taitainga la fionga I minista o tupe malana mta ngā duenga I le ngā duenga sa whapena o na whai ia ai maise ona o le tātou whainga malo se whainga malo fōu mai au fōu I ona whai sirisila I le mea o lo o ave ia I le whaama mawha I le nei vai tau ia mwhapena ona tāpena atu ia
ia fuafuanga i vaenga ese o tātou tunu. O le aso atai au, o le a whaalau i loa alua i ai, ia lea tāpenanga, mo i nei koro. O le vai aso fōu e ele wha moe, e whapena fo i ona whaile whaalau i loa i savai i le aso whareide o le mai aso fōu. Ia atono tai au le a mawai ia ni whaamtananga oto, o le a mawai fo i a popi o lea fo i fuafuanga o tāpena i tātou malo. Ia mo le silfia e lo tō senga o le o whasala. Ia ai mai se fo i mo le mamalu o le atunu ula tele. Ia o sia mātou whaamtananga lea mo le nei aso. E ia tō te silu Samoa. Lau Fiamē Naomi Mataʻafa leo tātou officer o Kulisili. O lau Fiamē fo'i o le minista i le pisasi. Kai lawana e sauno le tūlanga fo'i wālai o nā tuai le whaatinoinga o interviews o isintanga luena. Ia peo le nā ua au puso ma pito patau sangane sa amatai fo'i le process le. Ia, te le amafua. O le whaiunga ia watuai. O le mea o le taini e amatai. O le kufuanga ia, e te tauna amata o na whasalina i le tolu masina. Ai le imai e le punkalate le whangaso. Me mua na o lonongi na a tuai la le taini e amatai le whasalina. Ia, e whasolo tuai lava le tuai o. Ia, o isi fo i mea o le o awanoa o tangata awa e le na o ele na o le pisasi awa e tōtolu mo le pasenga le o CEOs e tōtolu le panel o le sui o le pisasi o le sui o le tanga luenga ia ma le sui o le tangata tuto tasi o se tangata o le seta e tuto tasi mai malo. Ia, o le vaenga lina, e tau whaingata le suenga o awanua o tangata e o mai sosoani e ngā ruru e tātou panel sia. Ia, e tele ai ia mafuanga, ia ai pei o intua ia tātou o ile wa ai i tūlanga e toi tāpena, toi whaelelei, ia o mea umana e au whiai mangai o inga ale isasi. Ele molas tātou Kulisili o le mtanga luenga le tina? I o le ua maia, ia a le taimi nei o le manatu, o le toi titea tea mai le minsta mai le whanufo e sea. Ana ia sa o le minsta e whea ngai malana tofi fau lea e. Mole aro Fiamē whakatau manino ni sumtaupu e tui loa tālia mtaupu na ngani ala ni mona. E tūlanga la leo extension, o lewa manino mai, awa umma le konkarate umma, se i vanga nā, o iei se makua, o ane makua anga o tā ua la me whai ei o na grants extension o CEO. Pamoi mo. O le tere al taimi, pia whapea o iei ni ngā luenga. O ile pe sa tau ave le office sili o pulenga. Ia, foi ile e Naomi ai le lufo i pe e whaawa, pe whapea o lela a very ia le konkalate o na ua tuai le whaangasoro. Ai, o le mea ai. Foi ile e whai o le Naomi alaba ia ngā ioi, a mea i taimi tauna ngā ioi ei. Ai e fo i a whianga o me tau tupe. Awa o le mea mo. Ana tuu ai i le pili o tau konkalati. Wai e le tupe tonu i le taimi le. Ia nara a tulore konkalati fo. A o le mea la le la tupu. Fo i le o le lawa la whaawawa tua ia le tupe. Sa whaanganga o ile monisi i le variation le o fai. So e impacts for ile budget sa antanga duenga. Ai ia
o mea la pai tuku lalo ni ai mwhaiauna o na toi whalili. E tūlanga leo tatou tui pui la o whiunga ia o me mā o pesa e se whale tono le pusa ai salentanga luenga le sui fua mano loi. Ele ia Apia ai tatou tui pui. Ia po o le mafuanga fo ina o le ai o tatou tui te leo si whale whatinoa. O lele, e sa, o le whai nele matou kapeneta. Mai o le ai au mai ele li poti al sui fua malolo ina tusa ma le matui ia, o le o tui ia, e iei tui e sifuru asu, na mai ia Australi. Pe al vai aso le na sawai vale le na mawai tato sui na la be ko o le vai aso fo ina na tau no mai ai le supply le sifuru asu. I la tau mau atu la ele se fatari atu ia le li poti al mutanga le. E peo se vaenga o le o tui ia na mai Australia le. Lau whiunga whamon mo leo li maua tō CEO tō tasi leo whaamutalan kon karate man tō ilua leo wōk mana. Au leo te man tō atu whaaronglonga tō fo i le sui palimia whaapea le au whia mana na CEO po. CEO le custom tama. Ia, o le fo i au mai le pepa ale ngai le sui palimia. E tutusa le ala le kon kalate na ma le sto lua le na momo. Na o whiunga i le ia o lo i tala mai atu mamau. Ia o lo i whitaua i ngā Ukraine ma Rusia. Ia i sau noanga le tatu taitai. Pe i se awhianga i mea Samoa ko i koi tatu tangata i mua i o lo awhia i koi pokso tai koi ia. O tele o i loa pe o internet Samoa. Ai o le whareblame le tukui o le Ukraine. E ia awhianga o i le mola langi atoa. Ai masea mo meo sapalai I metal swab ona o le area umale na e source mai ai I swab o tōtera langan. Ia, so se mea lava e tupu ai se pete na inga tele. E tele a lona awhianga. Ai mo tātou ai. E pe o le mea le na e vawe tapue. I tūlanga o mea mo mia tātou. Ia, o le swaua. A whapea la e ono a whia ia ala e whewa I ai ia waa. Po no fuanga fo I olo o sauce mai ai ia swau. I le whalavelawe le tu. Ia, te roa mo tātou ai. That's the most immediate impact in whaiuna. Silman Muri. O whiunga le o le Samoa mai pisa si Apia susu e mani ai I le ACEO o le Ministry of Customs and Revenue o Alvin Omisiri. Apia lo tati atu le kapeneta. Misalo o le kapeneta whaisina tele o mato pepa. Misalo o kapeneta o le vai asofo. O le aavele li poti a le pisasi tusai ma le susu e ngani taupuna. Tai ale tala au mai o no lo whakai me hutanga kapeneta. Tō kira pepa tō loa. Pira kai au. I le launcha le tatou taian. Ke no ele vanua.